Mutegeri ni Jumatatu inge njaga tariki 18 mweri ni jona na mwaka jwangirije 2025 mukara kathosha mwanya ntere chionde ira witete nambere na gukenera mibango ya Meru TV giko gwatako geni tumureke gutegera na kuthuja nteto cietu cia Meru TV rukirwa narua oni bambetaga Denis Mutuma Muthomi twambirie na mantu jagi otongerebo county ya Meru na nkuruki nthiguru yonde ni aria muthenya jwegoro kiri mambura ja kigongwana ga kurugura kanisa ntere cia Mwangathia ndene gicigo bunge ge Central Imenti kiatho kiria atongere Kathumba barombere kwethira bagikinya ario governor wa county Meru Reverend Mutuma Nto Ithingia mini kanoro ario waziri na nkurukino wa mwandiki munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi na atongera bange Kathumba ndi baronekanira gwetana mbere na gucindana mainya kiri mantu jegie siasa ni arale Ntore aronekanire kwariria mantu jegie one term nawe governor Mutuma akorungama omba kwethirwa akirita miario yawe ya two term ojo ni kurare ntukwegoro woni nde governor nderiwa two term cia president kabo drive nteto ucio ndenda boira teto ucio ndenda boira ire manisha thirikari une igurita ngui isawa ende tekanda gwera opinion yakwa ndi aguritwa Charia Kathungu ground inasema nini huku? No, tunataka nisikie mniambie sababu naenda Nairobi niambie watu nimetoka Meru. Ground hapa Mwangathia wanasema nini? Ati wanasema nini? Manto ya kuendelea bukimaka. There is no time kwa kinyabatu Meru tutetikirie ruwa ringi. Hapana. We'll do what we can. Kwa kisha Meru wita mbere ni watanirite. Woni kura Nkoromba, of course woni nte kuwa tam. Nderendo bwira Nkoromba maromba yenu. To restore back respect ye kanisa. Lakini mbwire 2027 gavana wetu akethra endene ya voting box, voting paper, bumuringire kura, bato tukarungamana nawe. Butiji gavana Mutuma gwatakiria wena kionjare ne orikie. Nonto no ukerekerio gachoka kurera na ara turarira kairi. Twinde turingeni siasa, twimenya ni antu ba Meru tukwenda gutethia na ngwataniro igatuteithia. Kere riboti ngeto tagere mantu jegi uremi na biashara ya mirani ara kinyanyuma ya thoko ya mira kwerekana nirigite na kuonekana ndene nthiguru ya Djibouti na nkorokipo karirigiti wa mira pricing committee James Mithika gushumiria na kwira abiashara amona arimba mira ate thoko iji nirikite na kuoneka ikwithirito kuri na nkarari Kathumba chikuoni thoko iji ni ara kinya Kimathi Munjuri urane mukaririgiti wa Nyamita na ugito ena agerete kuthingatira mitaratara ya guciandikithia ene mitaratara iji neonekete gwetana mbere na kurema mukiri wa Nkonja na riboti yu irio turaitikiranirie ati nende antu betu nebendie mira thokone ya Djibouti ne miaria mukaririete wa mira pricing committee no James Mithika akiaria na kuwate thoko ya Djibouti ni umbete kwethira kukionekana untu a biashara na rimba kimera kike mira amwe na inya mukaririete wa Nyamita no Kimathi Munjuri bawete ate untu bo tebo witikikwa na thoko yete onekanite ende ini ndwaria ciotheri mwerio yo kena ndo tonyo ofisine ndeya na antu ba Djibouti tariki 1 mweri wa 10 tuendelea kwarania nabo kithirikari kuthithia bia bietwa memorandum ekurita ngui ya thoko kimataifa nontu thoko yetu itite ni nthiguru ingi kumaria twathukane nabo mweri wa 10 tariki 1 twatuma mira mwaka ba mienda na ibo kumnyiba abo ndetire mira bamwe samples yetano ba shienda be ya twakarandhe twandikania mutaratara yeto MOU na tatukarita ngui ni tania na bakwenda twa twera na mauri ndabera mire Kenya ni mauri ya shirieni ciayo ndabera mauri ya mirani atetika mana mwanja mwanga ngiri na manatha tu kilo ile thri mirai na gani ro kwariria bambiriza za tukuibwa na tutu borerei tono bo bakiora mire kiora manatha tukimurimi mu biashara kona kantu noro ka export ya kona kantu bambirende tukwambire kueleanwa ndera antu betu iba apply license ndeba nenkere na inenkerete antu abaingi sana na nkendelea kubanenkera nonto thoko ni dadukire tuendelea au mwanka kiumia kithiru ndi Nairobi
irio turaitikiranĩrie atĩ nĩndĩ antũ betu nĩ bendie mĩraa thoko-inĩ ya Djibouti. Kwina chama ni oto afa wetwa James Mithika na atua na areyete akarirwa TV ni akira antu ra thoko Djibouti yekuo na ndito bankwenda kanusa mantu thoko Djibouti kuwa bura James arwa no rongo no nto James ni murongo ni chama ni wafa ni muntu otarwa miraene na areta arungana na makateli yare ya antu na yare ya mbesa cia antu na amiru na ku bari tairangu ni sumari tika kwende ku amiru atethacia no nto kuma mira yambiririe kuona thina utibwo James atutethia kwa ofisi ira no nto ite functional ni James aturira kamerene TV-ine ake akaua mira yeta Djibouti no teyo yeta yonto ni to banda akiri mbeterete kuona ngari cia Djibouti kiora mawa chairman wa pricing formula mira pricing formula committee James Mithika no atwira bo baina rwaria na antu ba Djibouti betiganiria tania na baina MOU na au aciumia biere ndene ciumia biere mira ikethreita auto kinyite utimira ireta James narite ngwenge anto atoronga thoko na kono yetamira na kwatu getono ita kuto atumwa na njira yorongo anta borete onene bonge na mere tutukire yanyo thoko na thina ankwenda kwira Mr. Dr. James nare kane na bitindi kuwa thoko Djibouti ni kuonekana ne tururinitania na imuntu uri kumwe uratuma mira ku Djibouti tire baba tumero mira Djibouti re ni bakomero kana ni ba Djibouti onau baba tubatura cio to rongo se batwira to atuma mira Djibouti na to komyo atumira mira Djibouti no komya kwa mira muntu to Djibouti no to tumira kaithirikare atu tumero mira Djibouti ekendia Kaitene Kaum mukaririete wa mira president committee James Mithika akiaria na kuati ni bakolomere nthi na antu bakuma Djibouti na babangani mitaratarera bakenda ninyo mira ende untu no Kimathi Munjure amucogerete na kumwira ati nabo untu Kimathi Munjure amucogerete na kumwira ati mitaratare bekire ociandikithia nike kwithire kiya na ruthiomi rungiro mwanya ruraniro kiarabu anture regulation ni mwake baraba ka export mira Djibouti na yatangazo officially na kabunenkera maratasi tukanengera aremi tukanengera biama tukanengera ponka muntu wete ke website ro kanenkerwa uthiate mutaratara yu nikenda ende wiregister na Djibouti wiregister na Djibouti batu kwe kintu twakunengera kiuta compliance tuwito kumenya na ntukwera twakunengera compliance wikiremere kundegene registration niyo kwina issue na turiuria kiuria kwa ujuria into bibi onde no kuona tukerwa category hiyo tukwirwa commercial alafu tukea ki category tukaona bila bikwendeka registered inside this company registered inside country ukoona ende kinya tukaulilia mantu yetu yonthe ya Kenya utebibi ututethia no tuiriwa registered inside country nyumo poto Djibouti platform Djibouti tweya aki country ukoona uti option nyingi Djibouti yake alafu isitoshe twachoka rengi tukero nontu baro era iriwa baro ya Djibouti ira ya hafa iriwa we are supposed to register companies and then itobati ku register as importers in Djibouti twetake ku register as importers ni ara twawa kwina issue ingi tutikumba ku register as importers no twetake register as importer okethira mantu ya iku yonthe ya yandikina na Kifaransa. Nkiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja kero riboti ngene ati atongeria barutere ruregani na thirikari batongerete ni Daktari Fred Matiang'i amwe na ure wari governor wa mbere wa county Meru Peter Gatira Umunya ni barombere kuriongera tauni ya Timau ndene ya gishugo bunge kia Buri akiari Matiang'i na rombete Kenya gwita na mbere na kujukia kura nikenda bakethera bari na uge bwao
kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 kagiteno kau nawe ure wari gavana wa mbere wa Meru Peter Gatira Umunya na Nkuruki ure ugite na koromba gite kia ngavana kiri kithurano gitwitite na taririte na kuga county ya Meru iri na mathina kathumba jarea akuga we ageta na mbere na kuja ingia hajukia wathani tangavana wa county hizi. Haya mambo tunazungumza ya serikali na uongozi wa nchi yetu. Nataka kuwauliza nyinyi wananchi, hii mambo ya SHA katika mahospitali na madawa inafanya kazi? SHA inafanya kazi? Mnafurahia SHA? Sasa hawa wanasema hivi sisi tunazungumza, nyinyi ndio wananchi mnapewa huduma. Mnafurahia SHA? Tuko na shida, decapitation haingii kwa shule, principals wanasumbuka walimu wetu pale, watoto wanaumia. Sasa hata tunafika mahali ya kwanza kuuliza wazazi eti walipe pesa ya mtihani, na sisi Uhuru tulikuwa tumetoa pesa ya mtihani. Mimi naomba kazi hii kwa sababu ninataka kuifanya vile tulikuwa tunaifanya. Safari hii tunaenda kura, mchukue kadi ya kura, mregister kikamilifu, tukue na amani, tupige kura kabisa, tuwe na serikali mpya. Mnakubali? Sisi sote, na si hapa Meru peke yake, na si Mount Kenya peke yake, ni Kenya yote. Watu wote wamekasirika na serikali hii ambayo inaharibu kila kitu. Mimi sitafuti kiti kingine, mimi natafuta ile kiti mlikuwa mmenipea ya gavana wa Meru. Nilifanya kazi. Nasikia hapa Timao hamna hata maji. Hati wakati mnataribu kuosha ofisi, tuje tufungue mnaenda kwa mto. Hiyo ni kweli ama si kweli? Sasa tauni kubwa kama Timao haina maji, haina sewage. Hata kabla zile niliweka naona zimeanza kuharibika. Hospitali ile nilikuwa natengeneza hakuna kitu imeongezeka. Mimi sipigi siasa ya clans. Ati huyu anatoka pande hii, ati sasa kiti ya gavana tupatie mtu wa pande gani? Sijui imetoka wapi. Haijalishi Meru anatoka Igembe ama anatoka Tigania ama anatoka Imenti, Mumeru yoyote anahitaji huduma ya gavana wa Meru. Bamwe batongeria maturene kuma ntere cia moiteria ni bashumirite na kumeneria bunene mtu ukomenyekana ta Kanzu Precious ni kiraba kuga mtu jo nethiritwe akithumbia na Nkuruki kurita miario itikubua yegie Felicity Nkirotebiriri umwe baraba kumereria matagete mujumbe wa Mwekuru nene county ya Meru. Atongeria baba na ndire barombeta atongeria bagisiasa gutigira ne bakuonania thiri na Nkuruki kwithira bakeja na gitio endete kuringa siasa cha marumi na gutambia nteto shorongo. Bamwe batongere kuma mwiteria gicigo bunge kia North ni bamenerete na kwithukira muambe umbithi na wijikene kumana na mitandao ja Kanzu Precious na bubone kumana na kuandika kwa wekere mitandao akithumbia biriri. Atongere baba kiuga na unete mianga na batitikiria kuona wagintho ni bubu gitithwa na mbere kandigitwa ruru muno ni Mwekurungi kumare na nteto cia Mwekurungi cia njandene cia na bawe na Mwekuru na kumiria karunga makauga na kwenda giti kia women rep Nyamurungu eguru atenda kasi wa women rep unga indi bau umba kuma na nteto cietu turi ekuru tweja twakuririra okauma ntio kauga ani ugire ani akari ugwo bwe Mwekuru rekana na Felicity mbiriri no ntwari atiuma na nteto cia muntu ke arenda kuma ciaku gwaga tije ciaku ije ciaku nyinge mono ende mbiriri ute ciara umatio wankana arwa na to discourage reason being nuronete miaria riarariti akiruma mutongeria winkuma nkatha ya Mwekuru Felicity Mbiriri the other day na mbichera ni rathuriria antu baingi muno baria akariba Meru kuringana na tongeria baba ni bathujite na gutegera mikarire na utongeria wa Felicity Nkirotebiriri na bona nowe mutongeria akiubwirite gutongeria Meru ja mubunge wa Mwekuru gwako bwe mutongeria Wekuru Meru county akana tuchungai to tonge tuchungai butakora
ikyo kuona okiuma na nteto no tigwinya ndoni ogetiekera mutandao ni okuga no kwenda giteke wimende baiko kekoro baiko wejo tongeria bati otetutongeria ndo mwagi ndoni tukwira atiri chokera kwe ntorotimi a chokere nchiro no ndora guchokera kwe ntegona yaga kuroga kinya myaka iria okuthwa nyomba kuthwa imutongirire karweja na tukwira atiri batu turi aguru tuduga antubara bene teyo antubara bene experience antubara bene exposure katubare keria tubanengero tongeria no ntoituje upe ferese temberere is sisi tunamujua ito muonete ito muigetwe berere no ato kwenda no te mutongerio ngetukagitike wimende Meru County turi ekuru na tugachiumia na maromba na inyembecha na mwire mda kila kitu mberere ombe kwa mutongerio ku uri tongeru mberere ombe okamwara yo kiuga no gutena banda kinyeri ko ya gukira rukiro rukakuruma mundorora kugwete njara igoro ekeja kwethwa itwije batwe na itwije kanse netherete muntu akwe mono omanda ferese temberere na itwonete miari ria ararire goro necho tukoria atiri batu turi aguru mwekurojo kana mwari ojo tukeja komunengero tongeria bogwa krisha wa mama akeja kuona kuma to chenyombe muntu ndene uri atwire munyenyeke ke muitingo gyowe akaumara akaria uri narwo to munengero tongere batu turi akapemiruri akariadia ni unturi bakuromba atongere kuringa ciaca cia thiri na kinya kweja na gitio na nkuruki kwebukana na marumi kagitaba kuringa kampeni ciao kuburomba bwinde wanasiasa beto bakondemero burombe itebieto bya siasa kana itebira bokonda kuromba bya siasa wena ndo ninjaga nonto miariri yenu era bokwaria na mibibiri yenu emanto era bokodithia batu turi akari kana turi ari polindiri kura iboto kanganya mwanga tukarama kubwera wa bwebao nondo of rate itonete miari emithuku mono kiripotera Meru TV kuma muitere gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Kere riboti ingine ati siasa ni chironera kugwata mwanki ndene ya kanisa ya Twami kuwa ACK iria ithagirwa iri ndene ya wadi ya Igamba Ng'ombe igicigwa bunge gachuka Igamba Ng'ombe kagitane kara kanisa ici irare na kiatho gya gucokia nkatho atongere Kathumba kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ni barombere gukinya kiri kiatho giki bario kuma kaunti ya Meru kana bario ba kaunti ijicio ijiri siasa cia 2 term na 1 term ni chironekere gwetana mbere aria musiasa wa kuma Meru na aria ntere charurero wale Roizikena ta Emmanuel Bundi aronekanira kugwata mbaru siasa cia 2 term akiuga babageta na mbere na kwigika Professor Kithure Kindiki na weti muthi githinji uria gukonana na kiama kia DCP na aronekanira we kuringira mbaru mantu jegie 1 term ndagara wegona na ripoti hiyo Igere ngatho gya kuthuranire twi kanisa eci kaitomegwa wandega mang'ombe gya gucokia ngatho kiatho kiria giutongoretwe Reverend Cosmas Irungo mutongoria wa parish Tomekwa na kiumia kia Thanksgiving aga kiatho giki gigitegwa igankandia kirinde kuma ntere mwanya baria gwa bamwe batongoria bagisiasa kuma kaunti ya Meru ari Emmanuel Bundi kuma rwire rwarera gutwa kiringoni ntomeri nene akiuria kari kugwatira munini wa rais Professor Kithure Kindiki nonto bakwithirwaga no mucie kwa mugata Kithure Kindiki mugata Professor Kithure Kindiki bamwekira inya ute mwanya wa Tharaka Nithi na Meru County wegituke wegwata Kithure Kindiki tumugata nkuruki yenu kurugi musiasa uyu akirikithia mainya monthe ndeni ya Mount Kenya kwerekithirwo kiri Professor Kithure Kindiki akenda Kindiki gukiria mugongo wa Meru mutura gwikinya twangugi ndera saidire eko nyabatura ndia batwikie mbio batugwatire Kibaki twagwatire Uhuru Kenyatta twagwatire Jomo Kenyatta twagwatire Gachagua nyabo aya bathithiatia abatugwate njara nande ngakwira Professor Kithure Kindiki kirauni kireja wage kiongo dai deputy president Tharaka Nithi county echenjie dai deputy president Meru county thithiatia echenjie inde twamono gumusiasa kuma kaunti weno ya Meru Timothy Kithinja tutirite na ritho ringi mwana ule wetu nachoke methe mwana ule wetu nachoke methe ne araito biko gawana kethe ana atwikire deputy president batwikire mwana ule na ari na bamwike methe ne no oni akurigara mwana ule na kuthiurunka mono na Professor Mugima ete akaeja na angaito na ange empowerment angambi euto kugira thirikari babati kwithira bakeja deputy president
deputy president wetu i professor Muthuri abati kwithirwa i policy maker on the guru yonde Manuel Nwakiaria iguru ria ciatha ciendere cha one term na two term akiuga thirikari yaruta kathitamu ciere ni kenda na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki athukia ciake ciere kuma mwaka wa 2032 akimeneria mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka ikira kuga gutire kiamiru baguneka nakio kagita karari munini wa rais benga kuga kirauni kirejo ke mutwe agenda ukaraja Kalonzo umire vice president miaka 5 inyakwa gutira nyarami Nesa sawa wira Profesa Kithure Kindiki professor wetu na nĩ thaa turonene chance na ituguikumirira na tukamugwata njara na turiuga two term kende ke president wetu na Kithure Kindiki arire two term au turiuga Kithure Kindiki four term akiuma ndio president tumwaje president wetu date tu nesa sawa lakini hadi kane kama shuma na moshi no Timothy Kithinjura gukonana na kiama kia DCP abantu tubataraka abantu tubandi DCP tutena ndoa na thirikari ndoera tu ino ikiwi gitenyiri kadera barabara enda ya mero ekalie keja gwikora rami wonia kuragia mbingi kijani njiuga tuta our deputy president uria twendete uria tugire twaerwe deputy president inya watariro thirikari na ere ngegitite ate ijite the coming government let it look like he's part and parcel of that government. Otherwise, I don't know the mommy, this will be your mother. Now we're busy no kukurongi. Amanogu Reverend Cosmas Iriongo akiuga bota atongoria ba makanisa begwatira thirikari riri gwathanini kagitandika ka na tio twita kanitha turombagira thirikari nonto thirikari ngai niwe twitikitie akani witikio bwetu ta kanitha ni gwitikia ati thirikari kana bala batongolete thirikari bathulagwa ni ngai so tio ta kanitha ni tugu support thirikari iria kuruta wira ndagika eno nonto yu ni otwije na twita kanitha ni tugu nyuma yayo kumirombera na kuba support ni kenda bande live mauntu mala magirire kiri atongoria betu kuma kiri utongoria uri iguru ki president kwimana nkinya mashinani ki mangavana so ni tukulomba thirikari irinambe na kuruta wira wa gutethia mwingi na kuruta wira uria ngai abetirite nuntu kiu nikyo gintu kia bata sisi atuko kwa siasa kuma tomikwa wandega mang'ombe kichigo mugega chuka kamba ng'ombe nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waigona Kiuma ntere cia Tharaka tucokere kiri kaunti ya Meru ni aria MCA Douglas Mutea uria ni MCA wa wadi ya Abotho guchie gatigati na ruguriti mukondo jwairi jomubira jomaguru kiri wadi yawe nikienda gutigira na gukiri ya wabia mbeu mbithi na nkuruki gutigira na kubatetheria kiri mantu ekathumba ni mambura kana ni meshetho rombeta kwethirwa kinya igikinya ni bamwe batongeria ba kaunti ya Meru barabaretera na untere cia Abotho guchie ya gatigati nikienda gukujira meshetho iji ya mubira jomaguru nawe Douglas Mutea MCA wa Abotho guchie gatigati muthenya jwa narua na ruguritie michetho kiri wandi yawe muthenya jwa narua ni aria kiaria na metha ya nteto ya Meru TV mutongeria uju na ugite athithitie mutaratara juju nikenda gukiria yewa kiri wandi iji ya Abotho guchi tucokeretie tournament season 2 ya Mutea Foundation na mbonete ni bwega at least twambirie michetho eje nikenda na betu bomba kwithora be busy na tumba ojora twambiritie renge at least go keep ana betu busy na inyokuria talent ciao. That is the aim of this tournament. Mbere mambuge bwega no ntukinya governor wetu na bangite kwambiria county league ya Governors Cup na no ntubu iketo mindira mbere go prepare my teams cia Abotho guchira thigati cia mbere tournament ya aja ujo at least bethore be equipped nikenda tumba leu tournament we county keja mbona at least team cia Abotho guchicha kuma wadi kwa cikwithwa cie wakilishi bwa ndene county na ndena magikombe nya kia governor no batu tukajukia tema jeshi so that's why we are preparing this nikenda ikombe kiu kieja na mbuge thirikari twechitana irio UMCA achitaniria governor achitaniria mbije na matalent utire ikaura no tutwambirio ochetha the Governors Cup mene baraba kujotega chethi baka attracted at least tokoya kuona ntu baire bara tubejete gutega mibire yetu nikenda na baba yetu tutega na ala talent ire na bara bomba gutetheka. I'm sure one day tukethwa twitete antu jaba Adrian Kibet kuma Abotho guchega na kinya nkuruki
ii nikenda kethira kimenyera nthuki mbithi tethire gitonya kiri ndawa cia kulevya. Another importance of this tournament ni gukeep ana betu busy. No to the moment tugatinda this kienine na arua wana baraba ingi bateta irabu no tukauma gutuka batomba gwita utumira ndawa cia kulevya. At least mwana wakomba gwithwa akithugana ile na akiona kweli kinya ningwa no nchethe mubira no nchethe volleyball no nchethe football ngethwa day busy na ngi kira kiumba giteja na betu ikwaga kwithwa bate occupied. At least ria bate cukuru kana ria bate kuthoma garia bate ngugine batu tuli anene gatwe atongeria bao itubatere ku make sure our children kana our youths are busy. At least bomba kweberwa mandawa cia kulevya na mantu jama ni untu bugwati mbaru ni umwe wa arimu ba michetho iji ya maguru uria urombete nthuki mbithi kwithira bagitonya michetho na iji nikenda bagokiria yewa na nthuki mbithi rete aja uju inkuburia na gitio gikinene riria ukethira bwina au umenye kwina kwinyangia kwina rwano rwa minus na rwa divide wetete gutumira nau lakini ndenda gukwa uria aja uju tujite kutumira rwano rwa plus na rwa times so it's upon you ona ibo gatumire minus na divide kana wije ogen gento football skills body fitness na time weku ketho imitumira bo bwega manto jakethera jeja mega kiugwe nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Alright, mutegere ripoti huyo Jeff Wagitumane gutwekera gatanta nteto chieto chia Meru TV ro kirerwa na arwa mbethira ngikwandagira kagita gakega mbambita ka Dennis Mutuma Muthomi.